paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sumagmamanumanan nga aldaw nga awan ni Kapitan Marey. Anyaman nga tanti seminaran da ija Manila. Maipapanmanan iti trabaho da akas kapitan. Ay, di si kamanan ti o ay say, Marey. Ay kat anya pa'y nga rod no di kasta, Marey. Sapay no kasya nga awan ni Inteng. Kat ibagan ni Pari Badong nga isukan upay lati agyan ija barangay hall. Ay, ipakpakita na laone anak kurang ti amuna. Mabalin ayamot as sumukat iji barangay hall ti saan ana ibutaws. Uwin nga rod agpakalaeng ni Pari Badong. Ay, ambisyoso. Apay nga da kayo dito yung barangay hall tatabataw. At da ka di masapul yaw. Awan ti masapul kaw. Siyak ti kasapulan dagiti tao dito barangay hall. Anya ko man ti masapul da kayaw. Kita agman no, muyo mo lang tar aramidin niya. Napay kumangay asan mi nga amaw. Ado ti reklamo da asan nyo kanungar aramida ti trabaho yaw. Anya? Asino ti nang ibaga asan mi nga aramidan ti trabaho me? Ay, sana masapul a balik sa kaun. Agar aramid kan samat iti istorya tatabadaw. Ay, san nga istorya ti bagbagak, no dikit pudnaw. Awan ka di ti trabaho yu ije bangkag. Taapay akanayon ni Pari Badong ije barangay hall, Marey. Ijay ka di barangay hall ti papapanan ti sinalbag alalakay, Marey. Katwen mat, Marey. Kunam no asino akalala ingan akanayon ijay. Agbantay ka no ijay, tawan ni Inteng. Na, anya ngay kanaw ti bantayan na ijay. Dagiti adda ijay no agtrab-trabaho damot lakanaw. Na, anya ngay kumatikarbengan na nga agbantay di ta barangay hall. Day tangarod ti pakasurunan dagiti tanod ken dagiti kagawad. Kasaoktuman ni Badong. Ha? Agraraman alakay? Anya ti may imbaga day taaw kagawad. Makapungtot samay. Adda ka no mapukpukaw a pato na. Di na kanon makita no agpakan kadagiti pato na. Anya? Day kitay kong kunat. Adi yung kami nararamidan ti pagribangan niyaw. Di kay to mga kami nagrunrunda. Nagrunda kami may tatabadaw. Apay ako na yung asan mi nga aramidan ti pagribangan may. No nagrunda kayaw, apay nga raw da mapukpukaw ti pato ni Darian. Ang mga mano da kayo tinangala. Pinulutan yun sa may tanagrunda. Oy, saan kami mo't ang nagiinom kadagiti kakadwa katanaw? Uray saan kayo ang nagiinom no inalunos yun ti pato ni Darian. Anya? Oy, awan ti inalalunos mi apataw, tatabadaw. Saan kami nga agtatakawan niya? Awan samot apulos ti panagbain mo si Kabadong. Anya? Apay na ibagam nga awan pulos ti panagbain ka. Ibain kanto, paya kakuyog ngagpasyar. Tano agrungiit ka kitawan pa'y makita ang ipin mo. Ha! Ibain nak, tadinak pa'y mapangipunan, kasta kaday. Wain, ibain kaw. Dahi ta nagala sa panagngiringir sa im. Ha! Mabainak mo't gapu iti kinapuskol tarupam amapan makibibiyang kadagiti trabaho iti barangay haul. Uray tasan ta mga agbinay no sumangutan iti lamisaan. San Gapu tayo bain na, gapu iti kinaawan ngipon ka. Saan ka nga ilakam inton agluto ak inton aldaw, jaskay. Ada pinuros ko ijay anatay, ngayon nakilakaw. Kaya't mau, tadi kamit ikikan. Kaya mau. Nasaya at nasabat ka, sika, madaydayaw at chief tanog kwaraw. Ha? Anya ko matipagsayatan ti panagsabat ta, madaydayaw adaryang. Kano ko na ni tatabadong asindayo kano ti pamusyan apato me? Oy, awan sinsindami adaryang. Adda ka di pamanaknak ni tatabadaw, asindami ti patoyaw. Da kayo ti kanayon nga agsursur iti rabi. Da kayo lakit di tinangsida iti dakkel apato me. Oy, saan mo't Padasan tayo kit di abirukan ti patoyaw. Kasano pa'y amabirukam no indulindan ijay tiyandang? No adaman nang idulin iti tiyanda.
Saan ada kami atanod na ijay? Asino kumapay ngay? Katda kayo mati ang sausawar itirabi? Kas kay lasak sa kulap. No adda makita yo, alaan nyo matin. Oy, saan kami ngay may nagrunda ijay arubayan nyo, ha? Nagtaul ko dagiti aso yaw. Ket no naungat dagiti aso yaw, kas dala mabisbisinan at ikiray. Minsamit kwarog, di nakasaw makasibsibot na. Daryan. Wan tata, nga makasalamat po no timbagana. Saan mat anagtaul dagiti aso mi? Ang mga no pinakanda ti aso yo, iti pampaamaw. Iso asaan da nagtaon. Adda nga takas na, tatabadong? Kaslada ka numay. Saan ko lamaw, no? Pudnaw, tinanggagaw. Asino nga tanga agpayso tinangala iti pato mi? Maamuak lang, pabayadak itinangina. Way, tapno sana marwam tagal alay, iti sana ako kwa. Kasano nga tati panang duktal ko, no asino tinangsida iti pato? Tulungan ka, amang duktal, Daryan. Ah? Ay na, agyaman ako na'y tatabadong. Apay nga min asaan ada kayo tinagbalin at Chief Tanod? Saan kat aday jay akwaro? Huh? Apay akaslada kasuron mo, kwarog. Nagsabat kami kini Daryang. Imbaga nakidi na sindami ka no, ti pamusya na pato na. Na, apay ngay, ada kayo ti atapen na. Imbaga ka no ngamin ni Tata Badaw, ngantay. Da kami ka no tinagrunda iti rabi ay. Iso da kami ka no tinangsida iti pataw. Ay, day tamot ti madikan ni pari badong. Agpabasol adi namot nakita. Ikagumak man na duktalain. No asino agpaiso tinangala iti pato nga ibagbagana. Anya ngay ti aramidam, tapno maduktalam ako nam. Mang panuno tak iti pamuspusan antay. Dalusak tinagan kaw, iti ipapabasol da pa nagtakaw iti pataw. Sige, kwarog. Ay, nakababain ti kastang ibagbagada. Nga agtatakaw ka, iti pato. Heh? Ay, uray kumamat no saan ka at Chief Tanod. Awan ka diti pamuspusan, tapno si kati agbalin at Chief Tanod, tatabadong. Iso nga rod akanayo nakita barangay hall. Tapno siyak taw, ti sumukat ka ni kwarog. Tay ko na nga rod, napalpalit ka nung amin ti darang ti danom. Pag kunamay, kanya kumati koneksyon na kita dardara. Sankit din, kadaraan ni Kapitan ni Kwarog. Iso nga iso ti pinagbalinda at Chief Tanod. Si kakumaa, ta si kati kumpare ni Kapitan. Ay, wala niya. Kadaraan na ni kwarog. Idinto ta kumparik laeng. Pudnaw, ti kunam, Daryan. Masapol nga ibagatakin ni Kapitan. Asaan ama ikariti tao nga awan maaramid na nga agbalin at Chief Tanod. Aling araw, Daryan. Agtinulong ta. Tapno siyak taw, ti sumukat ka ni kwarog. Akas Chief Tanod. Ariglado tatabadong. Adya ka da iti kanayon nyo apagsaritaan kini Daryang si Kabadong. Tulungan na. Tapno siyak taw, ti sumukat at Chief Tanod. Kasano ko mga isukat na ka ni Kapitan iti kaanakan na at Chief Tanod? Uray ka anakan na. Tadi namot aramidan, ti pagribangan na akas Chief Tanod. Pag ko naam, adi na aramidan ti pagrebangan na. Saan kay Dain? Apay nga da natakaw ading wine. Ti pamusya na pato ni Daryang, kit nagpukaw. Amangan mo't nun ayaw awan laeng day taapataw. Apay mayaw awan ayamot ti pataw. Nungay adda sa bali apato as sinurot na. Agpabasol kayo la adagaw. Anya ka ditimbagan ni Daryang amaris ti pato na mapukpukaw kagawad. Naglaok ka no ti puraw kan nangisik. Ada ka no inkabil da akas la sing-sing iti saka na analabasay. Puraw kan nangisay. Ada sing-sing na nalabasay. Wun ka no. Maapay ka day. Ada ka din nakita makasta apataw. Awan pa'y. Ang aminak man padasan ti agsimi ti asidag ti balay da Daryang kagawad. Anya ting kasi iman. Amang ano sa bali ti pagawatan na iti ipapan mo ijay. Sa anak ngagpadlaw kagawad. Ado ti kayo iti arubayan da.
Umulyak iti nangataw, tapno mangig ko, no anyaman ti saritaan da. Tapno adda madukta alam ako nam. Wala, ang mga nusan na pudno ang mapukpukaw ti pato da. Mapan ka kadimanan ija barangay hall, Kwarog. Dutim ka di ita. Nag-duty akan tay, ngamsan nga di barangay haul. Sa dino nga ron ti papanam. Saan mo't arabi tapnoing ka kumaagronda. Ibagak tao, no da na saya tabanagan ti papanakan tay. Adda ka di kadwap? Awanan tay, nagmay-may saklang. Barang at da maduktalak akarkar na mapaspasamak. Ay, lawlawagam man ti ibagbagam, Kwarog. Di ka maawatan. Maawatan yung tawan tay. Sige, inakaon. Napaanan. Anya nga tati aramidan na. Agjute. Angam saan ka nung ije barangay hall. Kan, agmay-may sa ka no nga agjute. Mare, di kamot na pan ije bangkag mo. Masurunak tadinak kadwaan ni badungkaw. Iso nga umayak la makimaritisan adito'y tersina. Anya nga'y ti madamag. Di mapukpukaw apato ni Daryang, ti kayat atakwata ni Kwarog. Day ti bagbagakin ni badungkaw. Amangan mat no adda si murutan na apataw. Nakikuyog iti lalaki apato ti kayat mo asawan, Maray. Wan maray, no balasang kuma, ay ka nakitaray. Anya, kasla da kalintagam ay nalabit nga agpaysaw asim morot iti lalaki apataw. No adda ka arubad ang adda pato na. Ijay da kumaamapan kita na, bareng nupod no ti atap kaw. Ibagak man ka ni Kwarog day tanga atap mo, marituyang. Amangan no saan kamot anak bidtot. Dak dito'y tuktok ti kayaw. Napuskol ti bulbulong anang lingid kanyak. Nasiputak ni tatabado nga nagturong di tabalay na Daryang. Denggak man niya ti pagsaritaan da. Nakaumay ka mo, tatabadong. Napan kakadimanan iji barangay hall. Madamdama ka mapan. Si putak nakita da ijay. Masapol nga trabaho da. Una, tapno saan dala nga gururay iti honorarium da. I-report ko amin kini kumpare. Ti kinasadod da. Gusto day tatabadong. Nauray masukatan da amin. Inton pa nagbubutaws. Kumandidato ka manikit day. Unsa ngagpaiso May sakton ng opisyal, Daryang. Untata, siyak ti agbalin a campaign manager mo. There's something fishy. Iti da ito'y amapaspasama. Pinaypayso nga ta ni Kwarog tinapan nagjute. Angam awan mo't dito barangay hall. Jak mo't maawatan jay kunana itay nga agjute. Ngam saan ka no adito'y barangay hall. Sa dinungay nga ta ti pagjutian na. Day nga rod mo ti pagsidawak. Pagjutian na ngay nga ta. Day tangarod kay damdamagak. Angam kuna na amwak to kano tinagjutian na no adda maduktalan na. Anya ngay nga tati kayat na aduktalan. No maipapan iti pato ni Daryang. Masarakan na pa'y nga ta no nalpas da na sinda. Nangagkwami na nagsaritaan da tatabadong kandaryang. Di da mo nga dak dito'y tuktok ti kayo iti asidag ti balay ni Daryang. Damit patoy jay. Ay. Bumabak dito yan. Inakitaan jay pataw. Kalanglangamad jay imbaga ni Daryang ang mapukpukaw apato na. Adda ka di tangato ti kayo, Kwarog. Itay kakadipay di takwarap. Itay pay. Iso nang nagkwami na nagsaritaan niyaw. Ngam, dahi tao iti importante. Ay,
Kitahan nyo dahil oh. At dapato iti naggapo iti sirok ti kamarin niya daryang. Ah? Oh, saan nga tangain kabil mo ti pato iti kamarin? Pinagparang mo ang naggapoy dyan? Ay, Ay, di kagpabasa, no di mo kaya't ngay darum ka. Ala, umay kayo tayin tayo kitain dahil dyan apataw. Kita man daryang, manguk-ukup ti pato yu dita sirok ti kamarin niya. Rimuarta mabisain. Ado ti itlog na dita sirok Aywan, ado nga agpaiso ti itlog na. Mangukop? Di kawatan na saan na napukaw ti patayaw. Ket da kayo agsungbat kayo, gapoy ti kinasalawasaw yaw. Ibagayo kit day na sindami ti pato yaw. Sorry akwarog. Kunak ngamin numapukpukaw ti pato. Adda magayam di tasiro amangukop. Jakmet ngamin makita no kasta ngagpakanak. Gapo lang iti pato yaw. Pinagbalin yawn ngawan sir-servime iti barangay haul. Awanan kayo iti bay na Agkikita tayo iti barangay haul. Di ta kayawn. Ay sus. Kapilitan ama pantag pakawan tapno saan ta amamulta tatabadong. Ay. Iso nga rod, kababain pa'y. Nanggag na pa'y tinagsaritaan ta. Saan ko nga ulitan, timading aramid ko daryang. Uray siyak tatabadong. Kunak no napukaw ti pato. Saan met gayam? Manguk-ukup met di tasirok ti kamaray. Ay na, tatabadong kandaryang. Madingamin ti agat-atap. Kunayong anapukaw ti pato. Ngam saan met gayam tamanguk-ukup. Ala sigay! Dedan, tinagipusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joseph Glenn Binawe. Sound effects, Jun Red. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingag.